Eye enigisem enedai edema ye nkwantaman ebra aban ekotwa eye ahomam ebie eye community based health planning and services chip compound ano edema eye nkwantaman empanifo a wo ba adwumadie na se eye nana nkwanta hene nana pepra asiase eye municipal chief executive Thomas Apiakubi ena fi municipal health director womo ene mpanifo ahodo pi ena womo ekọ adwumadie na se a wokohwe ekotwa ahomam na eno ena ensem kayemu no eye municipal health director ede ensem atudwa ekire eye nkwantaman se eye chip compound a womo abie na eba be di dwuma sonko ede ama eye nkwantaman no eye ade e wo se won nyina eka won bom na wode eto adwene mu se eye womo de mbo ene betumi ama eye chip compound no adi dwuma a womo nyina ehwehwe se ebeye ede ama womo Enyoma na ye bi ye nyina no ye ka senkana fence no na ma adwene ye mo se eye apomdin ahwe ye bi a ewo ni be a pepe se ye nyina nya ntiase se sa ahwe ye ka ho asemi eno de eye oman no edia enti se na eye oman ne dia se be kosuro ebe kopomu ebe den o ekire se yetumi nya nkrofo a omo wonimdie na ombeboa womono so efi omanu mu na omo beda apomdin aso ye na no senke ka na nka committee no ewo ho na nso so sa wohwemu a committee no aye ken aye fa apomdin aso ye ka ho asemi akwa se na ho odin sha ntinana no mesre se be yi a mombwa pa na committee no na ho odin tumi ya kase no motumi aboa ma aso ye a na so me nyina wa he etumi etumpon aban na musini owura Thomas Apiakubi enso so ede aban no ensem atudwa ekire se ade aban we ewo enisuadi hunu na wo bo no modern se apomudin hu nsem ebekoyie ewo eye oman mu ha eno ena ma ne gina so a wo ye na anwen se eye enkwanta empotamu wono so ehia sa chip compound ya wo gina so ehweye ema ne ba na wie aban ya aba ewo Ghana ha kanka MPP abayi ye abayi ani di ajire kase pa eye aresa enti o he president for 2001 eba body health insurance every se ebeyen na nipa uko aresa bia ne bo no enye wonko a wodia na woni nipa bebebe beche na health insurance no tumuze Ghana sei abedimu ewo hapa enti ye ba yenso na chip compound na ewo fompa rekura na afina na ya wodo contract no ya e ba office me na ye ka chere nse enkosi December na wo se sa chip compound ya wie anya sa wo mo dis kan ba ye no mo sa di akọ ndi ya na nanom ene health directorate edi nsa wo so kwahodo nyina so ehwe se December no se yenwie kra na kaka kra bi ye de ose eye wojo na no madaroma kanka na pepra asiase ahodo bebrebe so na de aboa sa compound ya na isihui na honorable Masua Apienti amwa no ena ye assembly member edema eye enkwanta na ogina mu ede na ase ene adesrede eto eye nkwantamanfo nyina anim ebinum edikan ede nyoma ba na wosre se ebeya wo mo susu a wo akwantu mu a wonsem wo bia obetumi ede mfidi ahodo abeboa ama apobdin asoye no atumi agina ne naso no wo mo enhwe na wo mo emfa bi emeboa kane so biare a dese mo ene so dia na do fa utri o ya u nanti ya no odo enti ye de nyame ase se sa ha wo nyina abeyi afuo na de yesre ye nuan mo a omo abuchiri anamo Ghana akra bi wo mo se kwatafo ma anampo abontem ni na esenko ye nyina se de Dr. Boama no wadaroma omo abre ultrasound scan machine fridge microwave rice cooker na so wadaroma light ni bibia na tweba ase no asa maye polytank kesia ebe servo area sa ni esren kwatamanya omo wo baby ana wo Ghana ha bibi wo se kwanta esren mo so mo hwe de Dr. Boama no aye so na mo me boa e da mo ase